Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes, 12 bakunze Tarisisi Hope Ministry nibaze ko meze neza aho muherereye, haba mu ijoro cyangwa se ku murango, na cyane babandi basanzwe bari muri diaspora, nabo turababwiye ati inguvu zanyu cyangwa se amakomantere yanyu, na cyane tutibagiye na babandi basanzwe bari ngaha nyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa se no hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi, na cyane kuri abasanzwe duhana umupaka, na cyane nongera ndamutsa cyane se nsohoza isi ya manager. Uno munsi ni exclusive interview, exclusive news, ebana ni nkuru novuga yuko iriko iravugisha abantu benshi, iriko iravugisha wanashaka no mu ico gihugu gikuru cy'u Rwanda ngaho onye, ni muririmbyi ALVIN SMITH, benshi mwamumenye ku izina ALVIN, cyane se akaba ari umuntu sinzi novuga ukuntu yimereye, akaba ari umuntu ari easy, akaba ari umuntu abashaka kuyaga n'abantu bose. Ku munsi wejo nko mu masaha yo ma 18 uko cyane se amasaha 12 niho yashoboye kugaragaza na congratulation cyane se umunezero afise ku ndirimbo yiwe yashoboye gukorana na Juno Kizigenza asanzwe atuye aho onye mu Rwanda, ariwe bashoboye gukorana indirimbo yiswe Akadaje. Ku munsi wejo niho yashoboye iyo ndirimbo gushikana umuriyoni. Juno Kizigenza nawe mukaba muzi yuko nawe nyene yashoboye gukorana indirimbo hamwe na Dramati, umuririmbyi nawe nyene atavyorosha, bose bakaba bari ku muvuduko w'akazi. Amakomantere yagarutse, bamwe bakavuga ati thanks bro, wibaze neza yuko ndazi neza yuko uriko urabikora neza. Abandi aho yashoboye gupostinga ejo neza na neza umuriyoni utarakwira, abandi bakavuga ati reka ahubwo nanje simbire ku rubuga rwa ALVIN kugira nshobore gushirako iyo views kugira umuriyoni ukwire. Abandi nabo ati bro uri mu kazi, abandi ati thanks sana. Urumva ni ibintu by'amakomantere menshi, kugezaho urabizi neza nta ushimwa na bose, kandi urabizi neza nta nyambo ibura gahonzi cyangwa se nta mwonga uburi sato iba idahizwe. Niho hagarutse bandi ati uriko urishima, uriko uriyemera ku mezi 7 iyo ndirimbo yari maze isohotse, ariho ugiye gukwiza umuriyoni w'ama views. Abandi ati raba mu bindi bihugu biteye imbere, mu bindi bihugu byemewe views umuriyoni ni tuntu dukeya cyane, na cyane kusanga badukwiza mu ndwi imwe, cyane se iyo ndirimbo uri kuri promotinga, uri kurayigirira amashare, uri kuragira buri kimwe cyo byaragateka. Yari ibintu bidasanzwe, na cyane ko ALVIN SMITH yavuze ati mugakwiza umuriyoni wa views, mumve yuko impene turayiriye. Benshi bagaruka bavuga ati ebana iyo mpene yoyo urumva turayiriye, benshi amajambo menshi cyane. Muga murabizi neza ALVIN SMITH, congratulation kuri Tarisisi Hope Ministry, uri kurakora neza. Ni bake ngaha anye mu Burundi, na cyane muri babandi bigize aba legend tutarinze kuvuga amazina, benshi muri bo bakaba batarashobora gushikana cyane se kugirirwa ibakwe byo gushikana izo views zishikana umuriyoni. Tarisisi Hope Ministry yavuze ati reka aka kantu ndakabasangize, dore nubu yuko atama TV namwe ariko arakora nkuko bitegerezwa, bose umengo baryamye, ariko nka Silva mvuga ati je shobora kuryama kuko aka gakino ka 2-5-7 ndakazi canke se ndakamenyereye, nubwo ntakazi gusumba bakantanguriyemwo, ariko ndagerageza nkavuga ati haba hariho inkuru zimwe tutaba dushobora kwirengagiza, kubera yuko umuntu yari karakora bamumuha intege, na cyane yuko biba biryoshe iyo umuntu ari karakora ukamuha intege, nawe iyo waba uri kurakora nawe nyene akagusapotinga. ALVIN SMITH bandanya imbere ni heza. Tarisisi Hope Ministry nibaze yuko mukomeye kandi mumeze neza. Ciao. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.